Yada say yamo kwa baby Adom TV Badwam dwumade yi eso yada se pa umre no wadaje migidi say nesco scan so adi de o my beba na no so the another one at was ntimi so twa sesi na obedi utwa nko ade a obedi faseda no ema endpoint homeopathic clinic wonder romantic health tips no eba wakwan mu free prostate scanning no koso any female fertility scanning no so koso inti endpoint one branches bia no bowra mu ohonma more ebehwo no ma scanning am free I don't know untua scanning no fredo go 0244 867068 0244 867068 Ochuna sabre no 5 minutes yenche na yato yenkomo no so na mum yare bia de hawa na wafre no endpoint homeopathic clinic the end to chronic disease yada say papa mama fa seda mama Joy Trish on tadi ba ko na shemi kama fefe yupo enida ho me so ko Instagram sisia search one ma Joy Trish na so ko yudi wo efa nkasa ena ebnada adom na adom ye nkwane ahoden ama Baah Herbal Hospital aba won de numpenu mu adwuma en wo mo ye pa ene nyare sa ahodobi timo minu abema ewo ho bebe na no pemi nchia we na bia boko de Dr. Banso ho ye adwuma mu so koye oh yes ede nyame ase sa ede nyame ase papa wadaroma ade achi bi enya nipa foforo nti yentie me dem si numpemu adwuma na nso am say be 2 weeks or so ka some de bibi asa ba be ka ho adaroma yentie yenkomo yi yo yemfa enchi akese ma ahefo ne adofo abrabia omutie Baah Herbal Hospital na se na odi kan se ban de obi anime ya onim se dompemu ho adwuma na ban ye se na odompe ho atochi ma bia se mu abu se wachi bremu na ho atochi ma se bia kwanhia na wanya na de sa ha ne ban ya baby also down when e re Baah Herbal Hospital and am say ho ene baby a oba eni da so mpuni ho ese sa odompe ne mu abu no e be san asie ne bi mu a ba bi pie mu Baah Herbal Hospital a e ade a san ni da so na e be san aba obi onya kwanhia nanka eni da so ni ho e de man se obesan agina na so bi na se ni no mpini de ade a na ne na mi nu ne sre de na abubu enso oba bi pie mu Baah Herbal Hospital osan agina na so a ene ode aseda manya kopon ene Baah Herbal Hospital adorma ani ti se bi a wo hwe na se wutie na afe na wote Baah Herbal Hospital nka wo so a wo dompe mu hawo wo so a bi a kotodwe ene hawo wo so a bi a wanya dislocation e wo dompe no mu na eno eya hawo ene amane e de amawa amane hawo enam se Baah Herbal Hospital wo ho e de mam na onim se na wan wanyina se oba bi pie mu ho a e de bibidro ene hwe sa dompe mu ya de nyina wo se dompe mu abu sesai oba bi pie mu Baah Herbal Hospital a e de bibidro ene be hama on se kan tete no nanko bi dompe mu gu a da yakwache akokode abu ne de nti ye hwe akokodo de hwe so de but ente sa wo Baah Herbal Hospital enam se sa ni me no aba bi pie mu e wo Baah Herbal Hospital eni nti no yenkoko bu abo bia mu 9 de na mum no odompe na ho atochima no odompe na emu abu no e bia na ebo na akoboy na ene odompe ho atochima Baah Herbal Hospital ena so ba bi pie ba bia dompe wo nipadua no mu bia ho atochima de Baah Herbal Hospital ho pe ene ba bia so ba na ye de bibidru esan de odompe no esie ni bi mu e de ma enu twemu a na say ya de bia wo nipadua no mu a efuti e ba pemo na ase wo de ba bi pie mu Baah Herbal Hospital a ya de a ebetu ase krakra e de ma enti sebia stroke ya de na aka wato dem ana se afa nipadua ni na obi wo kra na ne de no efa nipadua no fa Baah Herbal Hospital na onim se stroke ya de so akakwe enti mu ya de enti no abre ne abre bia no obehia se okakọ pie mu ba bia ya de ya bibidru na be saw ya de sa bibidru na de saw ya de no so ana ya san massage ye wo physiotherapy bed wo a eno no ye mo wadru na mo anu makọ nipadua mu akakọ siesie nipadua no de no na physiotherapy bed no so ye ho na mani ni de no ani nti oba ye de oto ye ne amami no so se ye de oto adru so ne san de wato physio no so na afen so no I was say ye san ye den eboa wo e ma we training wo se stroke ya de chi obi a na se o senya na ho di mu a e se oboa no e ma o ye se ne akola o na ntofoforo kakra na eno e ba ne se we nya obi o no betimi aboa wa mo go through that process ni na enya de a
obesan agina ona so entem na emom no ba BP mo Baah Herbal Hospital ye wo ho adaje e de mo obi biara stroke enya na wa ba BP mo ho ye benya abotre kakra de ama emra wo aduru so awonom na wo san wa fidie so no saa so na esan de wo fa saa exercise ni mo a ebeboa amo ompom de no aba ententem no enenti na da ni da nyina na obi asore a ode na ni ekire mu e Baah Herbal Hospital enenti se bia afiansa na wate yenka anase wo yade e ha wo no odi nya gidi na tuwa na mombra BP mu e Baah Herbal Hospital e yade a unfiri ho enko fie bim no na sa yade na etete we se stroke yade no e yade a na eja ho edeko se adwudwu nipadua na fa anase nipadua ni na so obi mpo nka ho anya yade a wa betima ya bibia ma ho a odi bra BP mu e Baah Herbal Hospital asio yade a yade bibidru e besan amo agina wona so bim na wahu ne se ampa tumi ewo Baah Herbal Hospital na tumi so de yankopon na nam so ebema wa ho de no asan ayeden ababim ye kan sa na yen stroke ya de nko ya de bi ye hawo se bia okotudwi na ye kire se o cartridge no awewe e de free ho enti e je se operation na de bi show ansana o cartridge na se okotudwi na sa ya enne enko ema yen fase kan bia nkan bra BP mo Baah Herbal Hospital edam se sa cartridge no e ya bibidru na be san amana asan ba back aba BP mo ba bia yese awewe na enye operation a enye ye bi no Baah Herbal Hospital de enye operation ho na ebom no bra BP mo ho na ye mfa bibidru ensama sa cartridge na awewe free ho no ensan embra bi afen so yade bi e ha o se bia e o sa na ho atochi makra na e friend say kidney problem o de ba BP mo Baah Herbal Hospital a yade a ye be hwe ama sa o kidney problem na e ha no eno so eto atwa enam se ko ba ne se o kidney ho tochi ma say eyo how any amane pa na dia bro eno ane ade a odi aduane bia kokopi odi padua mu a etimi sone so na yi nea eye mani padua no na ne enya mani padua no eye de api abawo na emom no se ba ne se sa organ na se sa de na woni padua mu a etimi di sa adwumadi no ebawo every 30 minutes bia woni padua no se na ohawa ba ho a say ede ohawa ne amane na ba besio eniti entrance ema sa ohaw no ema meto mreko adane de nyina wote Baah Herbal Hospital nka eno an so ba BP mo ho na yede wa fan fidi ma hwese ampa okidni na ho de no etesen ade a na ho de na ba fom ana se ebre a ebe wa ho de betimi aba fom e wosa kwan so na yetimi asia no e de amawo enam se brodi o kase bi o kase prevention is better than cure eniti oba na esia no kwan ma wa eho ehia sense obetwa ama yare no aba be dokro ansana wa ese utu ho anamo ka na hu ne se kidney so ade e hawo ade a okakoda ho afidie bi so a friend said dialysis eno so kra no na wa hwinu mu nyina na ya abre na abre bi a so wokọ ho so sika botene kra de bekwa yes dialysis no kra so de enye sika ketwa ampo kra no se wo de no kra tra sa stage na let's say ko de friend said transplant ni bi edema na sa transplant no kra so no eno so nye sika ketwa na hwampo na be se ono de ne de ebema wo ene nti no entrance ema osabo ho entochima mreko adane de nyina wote Baah Herbal Hospital nka Baah Herbal Hospital mpodie enye se bia o yare nko a ena so oba ho onse akwakoye se yedi aduane dane de nyina ko ni paduam de abre ne abre bia no o se okokoye ade a friend se check up na ho se oni padua no den ena ekoso e oni padua no ene nti oba BP mo Baah Herbal Hospital ne ye ehwehwemu sa de mawo na se ohaw bi ana se amane bi e wo ho a e de bibidru atu ase krakra e de ama senso e ba ne se ohaw ne amane bi ani ho a na wasan ekofie ene nti ho bekwa akohia se oba BP e wo Baah Herbal Hospital enam se ho ne ba bi a oba ye de bibidru ene se ya de na ye kan obisa se Baah Herbal Hospital enfa e de wo enkra ha ba bi e wo spintes ye wo ba bi e friend se 18 junction she no so se 18 junction no Baah Herbal Hospital kwa ene ye de bibidru ene hwe yade ene nti udu 18 junction ho a ka kire driver for ne se o ko ba bi e friend se eye Baah Herbal Hospital anase baby e hwedum pemu yade no na wa BP mu e wo ho senso kumase ene ne mpotem so ena wo de a ye baby e friend say atonsu agogo aban ayara sabe yakese na chi ope e ho na obi hu Baah Herbal Hospital the numbers I did juma e 0244 988 004 0244 988 004 anase 0244 083 482 0244 083 482 and it's friend numbers no na how be no
na bra bpm e Baah Herbal Hospital and am say e bia na wo ya de how yanka ho asem e na ya de bia so e na betima ka ho asem dan so e no nkire say Baah Herbal Hospital en hwe sa ya de no ya de bia how bia no hye no so se obefre na wa ba bpm e Baah Herbal Hospital ne de bibiduru etimi asaw ya de na so wade wo ho de free ya de mu na ya de e nipa deseni otamfo kese pa entrance ema yade ema meyo how ene amane ento abrabo so mreko anda ne de nyina no wote Baah Herbal Hospital nka ene ntinya gidie etu ana mo mbraba ipim ewaseo se ne be yade abibiduro be hwa ma ho nkra no so betimi aba oh yes enkola no so betimi aba obi wo hon ma na wa wona ba fe obu sakola ne na mo abibi de friends ebo like cb wo se onyi a ne dompe no emu enye de nti no ne tre enye ade a eyo how na emum no twen ma nipa ni na ansa na wode na ba se yenhwe mana eno ade be hadwen eni nti entempa na wo ehu ne sana na wa rahye ede na ba bipim o Baah Herbal Hospital asio se ne bia ye de bibidru be hwe no same number di bi oda wo ye number na ye 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482 channel so say a Baah Herbal Hospital. Yeah, that's it. That's what that's it. Baah Herbal Hospital now would say one more and can you come na your for who you ba you